icyo ari cyo kiri ukuri rwose ntibyaba bitangaje kandi ntibitangaje dufite insengero ziruta amashuri ari muri iki gihugu. Uku kuzifunga ko bishobora gutuma mu rugo hahinduka ahantu ho gusengera ibyumba by'amasengesho? Icyo ni cyo cya mbere. Ntabwo turimo gufunga insengero mbere na mbere gusa, turimo kugenzura ko zujuje ibisabwa, ariko ibyumba by'amasengesho byo birafunze. Ntabwo amategeko abyemera, ntabwo ubuyobozi bubyemera, kuko mu itegeko harimo ahemerewe gusengerwa. Ntabwo mu rugo rw'abantu abarutuye bashobora kuhasengera, kuko nkeka ko abantu badasenga ku cyumweru cyangwa ku wa gatanu cyangwa ku wa gatandatu. Abaturanyi babiri batatu bateraniye mu rugo bakaza gusenga isengesho. Ntabwo ingo ari insengero. Ngira ngo icyo cyumvikane. Abantu batagira ingo zabo insengero, kuko nibazigira insengero ibyo ntabwo amategeko y'iki gihugu abigendera. Inzego z'ibanze ubwo zirasabwa iki? Zirasabwa gukurikirana, kugenzura no guhagarika aho bikorwa.